APHL sing deng trok amahang ke thegarni radami pikapaman pon ar koi ni phaing kore si ing kore hini lapen ing kore ga thom ni thoma farman ing deng trok APHL se amahang ke thegarni bokajan sub division angkang mate lakhaing kore hini sarupothar MSC constituency ke parlo japralang so jutang aklamalong katalon ponalong ki jutsiara ni radami pi paman pon labang solong aluhi sar paman pen Raju Deuri Guwahati advocate APHL se tiripiami puji ai kathar Rajesh Tiso Bikram se Sarkiri Rongphar Anita Mes Baburam Terang APHL se spokesperson Angtong Tikathar Kursing Timung Samson Teron Rita Kramsapia Tumpen Chenglok APHL se Aracharya Song apan ke kroyara tum chetong dun rinti labang so APHL se arada me piki paman ponalong nihang nijang pen pangrum pet pen kadu kabe bangsuri trok so se arada tum chetong dun si mesen pen rada me pi paman pon bokajan pen Egyptian rong pinang kilo abirta Malong News. Sekarang tu do or die mate long walk kita aputhak kitchen se aputhak nali phaji ma kabinorat kam halaki election high hetik ke lage high unede ji ke la ni tum chini lo lage lage long walk le dam sita short walk le dam sita lage allo silam ekna la pen election high vek nang ila lai lo la pe hala long walk ke dam ke ni tum APHL program ka litet ke lage halage kaprek si en ke hala tum ke amen si APHL puchot lo hala tum mang ke BJP Bongo Sena tu masih ke celang pun ni tu marjulong rasalang non-dead delo ajuting ulu la tu masuk grup tu ambang 2017 ni kan velo nang kan kiri pulo tantik neli tu halabang suhut Pawan Kumar Rai pan perem bek nang pulo karbia tum inudat turcok nang pun ni tu ken bas dam lo amad neli tu hanang besar la so grup tu neli ke terapi le Oso mar sini panang jong klok sini besar. Jong holo nang Pawan Kumar Rai abirudhe ken was damare. Kujona pu. Amat Pawan Kumar Rai pan pepahai det la tuma group tu. Amat bus chodun rong pun itu mar julong halata. Pawan Kumar Rai ke hai pahadak si bus ke chodun tu. La sona group tu yo la si. Kirthi ke hedi parti silama link ta la katsalak atum hedi ka bojat la adet ke cinghon hi atum hai nang ji ni arling ki thema nang ni chulong nang ji patum hedi parlin parlo pensita la parti long nang dun thul titik la hello ke ka chere nang sapha et pen si claim nang ji pu si ki pu ing han la chinglul de sapha et ka leader pole la ke sir tangte social media long ko recording ke viral do MP election delo tangte angtong ti kathar phan hek loji bukana hok la ne litum la ke ningje ji ne li la ke ningje ga li ne tum APHL si pengen ningje ji lagi Tum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.